novi klip bez gaming. Pošto dugo nisam snimao klipove, odlučio sam da snimim jedan mnogo dobar klip. U vezi je novog sajta GearBest, mnogo dobar sajt. Na tom sajtu možete da dobijete besplatne stvari. Sad kako to? Prvo morate da se prijavite ovdje, uđete tu, idete email, lozinku, da potvrđujete lozinku i onda idete ukucati imate kod i kad se prijavite kliknete ovdje make money, idete find out more, get it free i sada trebate da izaberete neke od ovih stvari. Ali nemojte da uzimate preko $25, pošto to je, mislim, skupo, pa ne verujem da će da vam pošalju. Ali ko zna? Možete dobiti razne stvari, dosta imate od slušalica do nakita, računara, ovih celokupnih koji samo kućište, tastatura, kamera, kartice, imate mehaničke tastature, što je mnogo dobro. Kamera, imate punjače za mobilni telefon, sjajno, 1000 časova. Ajmo sada na primjer da izaberemo izabrat ćemo ovaj miš. Trebate da idete o Add to Favorites i o Add to prodavnicu. Kad to uradite trebate imati crvena boja i black. Meni je lepše ideš poslužiti. Kopirate ovaj link gore od ovoga, onda trebate ponovno da idete ovdje make money, find out more. Sad, ovo ću da vam kažem na kraju što vam treba. Idete ovdje ovo što sam rekao da kopirate, idete sve okolo, onda ovdje trebate kako se zovete, meni sa e-maila, ukucate to, kad to uradite idete ovdje, ponovite e-mail adresu, onda ovo je nebitno i ukucate ukucate taj kod i ovdje trebate, da bi dobili besplatno, trebate da ili da snimite klip po ovoj stranici, kao što ja to radim, ili da kupite neki proizvod od njih i dobijate minimum 5, a maksimalno 100 tih dolara sa koje možete kupovati na ovom sajtu. Sve zavisi koliko vam oni daju. Idete ovo sumnit i u roku od 48 sati trebalo bi da vam prihvati to i taj vaš proizvod dolazi otprilike za nedelju, dve, sve zavisi. Ništa nije sigurno. Tako da, to bi bilo to. Mi se vidimo u narednom klipu. Hvala. Pozdrav!